Il-familji kollha kemm dawk li jaqilgħu iktar minn 24,226 euro u kemm dawk li jaqilgħu inqas se jibdew jirċievu Children's Allowance f'Diċembru, f'Marzu, f'Ġunju u f'Settembru. Waqt Breakfast News fuq il-Ministru Marie Louise Coleiro Preca ħabbret bidla oħra fil-ħruġ tal-pagament tac-Children's Allowance fejn dawk li kienu jirċievu pagament wieħed f'Jannar issa se jkunu qed jirċievuh f'4 pagamenti. Dan ifisser li ch-Children's Allowance se joħroġ 4 darbiet fis-sena bil-pagament ta' Jannar se jinħareġ f'Diċembru. Din il-miżura se jibbenefikaw madwar 35,000 tifel u tifla jew inkella madwar 23,000 familja. Issa din il-pagament li jmissu mhux se jkun biss għal 25,000 tfal li jibbenefikaw f'Settembru, se jsir f'Diċembru u se jkun qed jibbenefikaw ma' dawk il-25,000 tfal. 35,000 tfal oħrajn, jiġifieri. Din inizjattiva l-ġdida li l-Gvern se jwettaq wara li semma lill-ġenituri sabet ukoll l-appoġġ tad-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli. Hemm ħafna kliem illi ovvjament meta jingħad ma tistax illi ma taqbilx miegħu. Din l-inizjattiva se ssir wara li f'Settembru li għadda l-Ministru Marie Louise Coleiro Preca ħabbret li madwar 40,000 familja se jibbenefikaw mill-loti ta' Children's Allowance f'nofs Settembru sabiex ikollhom il-flus f'idejhom qabel ma tibda s-sena skolastika. Fis-snin li għaddew iċ-Children's Allowance kien jasal għand il-familji fil-bidu ta' Ottubru. Din se tiswa 7.5 miljun euro li tkopri fiha wkoll familji bit-tfal li jieħdu allowance għad-diżabilità u fostering.